وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Pada kalimat uluwan kabira, tanwin dengan kaf. Uluwan, tarik ke samping, kiri dan kanan. Uluwan kabira, uluwan kabira. Ini di samping. Jadi gerakan mulut ini posisi apa? Posisi bibir ini sangat-sangat mempengaruhi kepada bunyi. Ya, sedikit lagi coba diulang lagi. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Waman fil, ya. Berarti tinggal sedikit lagi ya. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Lanjut. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Wa in min itu aja ya, jangan terlalu ngembang ya. Sedikit lagi ya, coba ulang lagi. وَإِن مِّن
Allah. Lanjut. Udah berapa lagu? 2. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Hati-hati ya, konsentrasi ya, jangan tukar-tukar huruf ya. Tadi tertukar jim dengan ba. Hija terbaca hibah, itu fatal sekali. Fatal sekali. Ulang lagi. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Pertahankan bunyi istiqlanya ya apa? Tafkhimnya huruf ra ya. Wa fi adzanihim waqra. Jangan waqra. Usahakan ya. Jangan sampai bergerak. Coba ulang sekali lagi. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Lanjut. Allah. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Huruf ra sukun ya. Zakar, zakar, zakarta, zakarta. Wa idza zakarta wa idza zakarta, zakarta. Begitu mengucapkan ta, kembalikan pada posisi ta. Jangan zakarta. Ya, tinggal sedikit. Coba sekali lagi coba. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Oh. Ya. Coba kita tutup di situ ya. وَإِذَا